Ikakashela twi kusuka leno a studio 2 hile polo kwani kutisana na kona kwa Afrika wabula inhlekani mingisoro mgana lona FM na kuchakalisa kona ngisala station shurko minani khalanga Pet Mathebula ni n'wana simatu wa jimo xithango maxingirtana wa chechana makunele wa ndandadzi timhaka ti tele kamba hi sungulila Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika Ravuntlhanu. Ikhume timinete ku bila wara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela tani xitichi leswi swi tirhaka ka ntirho wa hina wa siku na siku i timhaka ta ku kondletela kurhula ku kondletela ku tirhisana ku kondletela vun'we bya rixaka ra Afrika-Dzonga hi ku angarhela na hina tani hi Vatsonga machangani ku kongomisa se swi nga leswi na namuntlha mingiseri wa Munghana Lona FM nongonoko lowu hi wu kongomise thwi eka hoyi leyi nga pfuka andaku ka loko ku ve na video leyi nga huma yi kombisa mavulavulele ya tatana Prince Mashele loko se va vulavurile evia tatana Eric Kovan va hlamula leswi va nga swi vula hi ku ringeta ku swi sasekisa a swi khumba timhaka ta vutlhari a swi khumba na timhaka ta dyondzo se ni lava ku tatwa hi ku hi la ku teka xiboho xa ku va hi twa matitwelo ya n'we tanihi rixaka hi ku mi vona ka mi avanile swinene hi mhaka leyiwani xikongomelo ku ri ku tiyisisa na ku vona leswaku kumbexani xikwembu xi nga hi katekisa hi kota ku va hi kuma xintshunxo ka mhaka leyi na ku hetelela hi kuma ku tanihi rixaka hi ya mahlweni hi khomana hi va nyandza yin'we ta tsundzuka ku ri ni tshame ni swi vula ka nongonoko walowu siku rin'wana ni ku ni tshame ni swi vula ka nongonoko walowu siku rin'wana ni ku nala wa hina hi hina vinyi nala wa rixaka leri vulavulaka ririmi leri ni nge le ku ri vulavuleni hi hina vinyi ni tshame ni swi vula kwala se na sweswiwani na engeta ni swi vula nakambe ku loko ho languta mavulavulelo ya tatana Mashele xikombiso u nga hetelela u fika kwala ka ku u swi twisisa ku kumbexani va nga va mhaka mavulavulelo malama ya hetelela ya hi fikisa kwala hi nga koho hi ku na swilo swinharhu leswi swi nga koho ku xikolo xi lota leswi vulaka loko xikolo xi tili van'wana va ngeri loko xikolo xi tili ku na vana va nga hanya va tlhela va hundza la misaveni leyiwani va nga yangi xikolweni xana vona a va nga tlharihangi naswona vutlhari byi fambelana na xikolo ke so leswi hi lava ku vutisa swona ka wehe tanihi wingiseri sweswi i ku matitwelo ya wehe loko u hlangana na mbulavulo luwa ya ve wahi na so u ringanyeta leswaku ku ta fanele ku endleka yini ku ya mahlweni so swa swimbirhi ntsena leswi hi lavaka ku loko u tshuka u nghenela kumbexana a hi ngheniseni na xa vunharhu xivutiso ni ndlela ku hinkwenu ni mi vutisa swivutiso swo fana handle ka ku mi ta va mi kha mi ku yini leswin'wana leswi mi nga ta swi vulavula la xikarhi hi leswi hi nga ta cincana swoho mina na wena hi jikajikisana kambe mina swivutiso leswi ni lava ku kombela ku hi kota ku va hi hlamula swona i ku matitwelo ya wehe hi mhaka leyi hi wahi xo sungula xa vumbirhi maendlelo leswi swi nga humelerisa xiswona a ku ri handlela yin'wana leyi a swi tava swi humelerisa xiswona ke naswona monga wa mhaka hi we ri yini hi wo xa vunharhu hi hetelela hi ku hi huma njhani ka xiyimo lexi hi teke xiboho xa ku hi nga va lavi vakulukumba lava va ri vambirhi hi ku xikongomelo a hi ku nyanyisa ku tshukisela na mahlo ku nga kona ka vona hina hi lava ku kumbexana hi nga hetelela hi kuma xintshunxo hi mhaka ku hi lava ku kuma xintshunxo hi ze hi tiyisisana ku vona leswaku hi lava van'wana va xiximeki ka rixaka leri ku va ta va hi pfalela ku yoho loko hi fika le makumu ka yoho awara leyi hinkwayo hi ta va kha hi vulavula hi yona hi twa matitwelo ya n'wina hi twa ku miri yini ku fika le ka awara yan'we ivi kusuka kona hi rhamba Professor Tinyiko Maluleke va ta hi pfalela yona hi twa ku va ri yini loko va kha va vulavula na hina tanihi rixaka mhaka leyi ni lavaka ku hi tekela nhlokweni yaleyo ni kume ti-email tinqingho ti-message ta WhatsApp total kusuka ka n'wehe tanihi vayingiseri ni yeni ya lemuka ku ma hi tshemba tanihi nongonoko ma hi tshemba tanihi xitichi ku hi nga hetelela hi tisa swintshunxo na ntshamiseko eka leswi hi nga ka swona namuntlha se swi nga leswi na sweswiwani na mina ni lava ku hundza marito yo khensa eka n'wehe ku loko mi hi tshemba
hi ta ringeta hi tindlela hinkwato na hina ku va hi tiyisisa ku hi kota ku hi mi tisela leswi swi endlaka ku hi kota ku va hi tirha ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo mi ni twile se na mi khensa swinene ni mi vonini ni ma vonini marungula ya n'wina hinkwawo lama mi nga rhumela ni tlava loko no sungula ku hlaya mavito ni nge mi heti naswona loko ni nga mi heti swi ta swi tlhelela kwalaho ka ku hikokwalaho ka yini a hlaye swimanimani a nga hlayi swimanimani se mavito lama mi nga ta matwa lama ma nga ta ma hoxe xandla ka mhaka leyi hi va lava nga ta hi bela riqingho ka nomboro leyi 0860 000 2543 0860 000 2543 hi famba na hungu leri ku fika laha ka hafu ku bile awara ya 13 kusuka kwalano mhaka leyi ya ku va vanhu va hetelela va dlawa ku va tekiwa swirho va ku swi ya ka tin'anga swi vuye futhi hi mhaka leyi nge le ku yeni mahlweni leyi a Western Cape ka ku nyamalala ka xintombani lexiya se hi ta va hi kha hi bula na kokwani Mbayimbayi Hlatsi laha hi bula na vona hi mhaka ya ku i van'wani va lava yimelaka tihuvo ta tin'anga loko va kha va bula na xitichi xa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga tolo va boxe timhaka to tala na ku va mhaka leyi ku ri khale yi ri koho kambe yi ala ku hela se hi ta va vutisa ku hi fika njhani ka xiyimo xolexo loko ku ri ku swi twala swi ri ku endlekeni ku ve van'wana va ra ku hava ku nga tirhisiwa xirho xa munhu ku ndla yini kumbe ku nga ndli yini hikokwalaho ka yini swa ha ri koho na ku na tindhawu tin'wana a wu nga ta swi hleketelela ku swi koho swi swa muxaka lowu ku fana na loko i ri Western Cape wo swi teka ku a swi fani na loko i ri ka ni nge vuli tiko ma vo mhaka kona se a hi buleni ni kombela hi anamisa miehleketo a hi ri mani endle swona kumbe mani a nga ndlangi swona a hi kona kwalaho matitwelo ya wehe wahi naswo hi huma njhani ka xiyimo lexi mingiseri wo sungula hi lo nhleka bot minjhani a yi pfukeli mani minjhani yi pfukile a khensa tanihileswi mi ngo xi kongomela a hi ndhuma ka nongonoko lowu kombela ku va xikavulavito botpeti loko ni vone video leyi nga circulate ka social media xo sungula vhele lexi xi nga ni vava a ku ri ku swi vula hi Mutsonga a henhla ka Mutsonga kuloni mara loko ni tshame hansi ni ku loko se ni yi analyze ni ku loko a va nga mentionangi vito a va ta na tlhelo ra kahle ra mavekele ya swilo ku loko a wu rhangela hi vanhu lava va nga kumbexani va nga phendla tibuku swin'wana swi ta va na ku hambana mara hi mhaka ya ku va ye mahlweni va vulavula hi vito swi endla onge vo nyaja ximunhu wa twa swo karhi swo vo nyaja tatani ko vanhu swi fike swi nga ni khomi kahle ngopfungopfu hikuva swi endliwa hi Mutsonga a henhla ka Mutsonga kuloni tanihileswi mi vulaka mi ku i nga ri nala wa hina Vatsonga hi hina vinyi hi ku swi ya mahlweni swi hi nyajisa hi tinxaka tin'wanyana xo sungula a yi khomanangi hina swi vula ku na loko vhoti yo suka va swi tiva ku va rhanga va rhumela wun'we wa Mutsonga ku ya hlasela Matsonga kuloni hi ku hina van'wanyana hina hi xihina a hi swi koti ku yimelana mara loko mo tshama hansi mi hi langutisa le palamende leyi va vulavulaka hi kona vanhu va nga dyondzangi va tele ngopfu ene a hi tatani ku va ntsena so xitshunxo lexi xi nga va ku kona ehenhla ka hungu leri ku nga va ku ri ku vona tatani Mashele va kombela ku rivaleriwa a henhla ka leswi va nga swi vula a na vhele vutlhari a hi ku ya xikolweni sweswi ni swi vulaka va tele ngopfu vakokwana wa hina va nga hundza misaveni a va ri na vutlhari byikulukumba swo tala swi nga endleki hi ndlela leswi nga ku endlekeni hi swona a hi lida hi vanhu vo ka va nga nghenangi xikolo mara vona va decide ku nyaja tatani ko vanhu leyi va nga swi vula hi yona va tlhela va vula ku na mina ni va tirhisa rito lera ra Muchangani va ku i Muchangani na mina ni Muchangani van'wani va nge a hi vona ntsena va nga yangi xikolweni va nga kola ka huwe endla milawu kumbexani ni khomele nyana katsongo ni hundzisa lexi i makumenharhu wa tisekende ntsena Cylinder Space khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ni khensile sesi wa mina ku va mi ni khomele tani ni le ku tivutiseni ku sweswi mi kombisaka timhaka ta vito loko mo languta ka huwe endla milawu a ni tshembi ku ko va vo va ri voxe va nga yangi xikolweni nako loko ku ve swi na nkoka ku va swi langutiwa swoswoleswo mi vona ongeti xiyimo lexi hinkwaxo xi nga va xi susumete hi yini hi ku vona ka n'we loko mi kha mi swi vonini mi swi hlela mi swi yingisela sweswi mi vulavulaka hi swona
i rinyaju Bothpep mina leswi ni nga swi vona ehenhla ka tatani Mashele i ku va kha va nyaja tatani Kovani a ku na swin'wana swo hundza sweswo ko va rinyaju ra ku swi ta njhani vona va ri palamende va kha va nga dyondzangi ku ri hi ku loko vo lo endla statistics va langutisa ku i vanhu vangani lava nga le palamende vo ka va nga dyondzangi I don't think a va ta va mention na vito ra tatani Kovani ku va rinyaju ku nga va ku ri rinyaju ku ri na swin'wana swo ndlula rinyaju leswi hina hi nga swi tiveki ku ve rinyaju ka wa rikwerhu laha mi tlhela ku vulavula ririmi rin'we swona ke hi swo ni vulaku Bothpep swi yisa hansi ma tiva na lomu mintirhweni yi tirhaku kona a ni mi ta kuma ku loko yi nga tirhi Giyani yi nga tirhi ka Malamulele rixaka ra hina wo hlayela lomu hi kumeka ko swi hi nyajisa west loko sweswiwani ku nyikiwa example ku nyikiwa na hi sweswo ka vhele n'wina you are idiots like ku ri mi nga ti vutisa ku swi ta njhani n'wanuna kuloni a ya vula n'wanuna kuloni wa rixaka ra yena an idiot a ni twisisi ku ni nga ri vula njhani hi xichanga hambi ni ta ku xiphukuphuku hambi ni ta ku munhu wo ka nga tlhari a ni twisisi ni nga ri veka njhani rito leriya a ri nga fanelangi issue leyi a va yi addressa yi twakala ngopfu mara loko a va nga mentionangi vito va tlhe va kandziyela hi marito ya lamo tano a hi ta zama ku hi langutisa hi ndlela yin'wanyana mara situation leyi nga humelela tatani Mashele va nyaja tatani Kovani or ku na swin'wanyana hi nga swi tiveki ehenhla ka vona va ri vambirhi ni kombela ku veka hi ndlela yaleyo swintshuxo i ku va nga loko ku ri ku va hi twa na hina hi vulavulaka tanihi hi Vatsonga kuloni loko avo tlhe va swi endla swi va public va apologize va kombela ku rivaleriwa swi nga tshuka swi fike kahle le ka tindleve ta vanhu vo tala a njaka ra vona tatani Kovani mara hi ku ni Mutsonga na mina swi ni khumbe ngopfu Nemetulsis inkomo va ringanyeta ku loko kumbexana a ko va na ku kombela ku rivaleriwa kusuka ka tatani Mashele ximfumo na swo swi tlhe swi vuya ka mani na mani kwe leswi nga humelela swi hangalasiwa swi ri koho wena u ringanyeta ku yini un'wana mingiseri hi loyi ni hlekani Kalanga papa mina mpfukeni papa hi kona minjhani ya ma vona loko mi yingisele radio ku nghena muyingiseri a swi khelela hinkwaswo leswi a mi lava ku swi vula a va te ku vulavula yini mara lexi ni nga ta xi vula ka nkarhi wa sweswi i ku ni nga teka nkarhi ni refera Pres Mashele ka risimu rin'wana ra xiyimbeleri lexi nga tshama xi yimbelela xi nga hi siya lehi so rest in peace Maswati Muti a ku xi dyondzekisa mbara leswaku loko wo fika ka public i fiki teketela munhu swi kombisa hi nga ri mina nyipi kulu swa hlamarisa swinene loko ri ke a ku na nyipi hi nga vula ku Pres Mashele i xi dyondzekisa mbara a no tlherisela leswi a nga swi vula no hlamula xivutiso xa n'wina xa ku hina matitwelo ma hina tanihi vayingiseri hi waha hi mhaka xo sungula i mani a tiveki ku xikolo ko va supplementary it's just a supplement kumbexani swi veka hi ndlela yaleyo ka vutlhari mara vutlhari byo tswaleliwa ku na tin'wani ti-position kumbexani swiyimo emitirhweni ya hina Khalanga i swilo swo tswaleliwa ku fana na Nkovani leadership vurhangeri lo tswaleliwa nkulukumba luya mi ta swi vona hi matirhele ma yena la a huma kona ka community ya yena leswi ku cinca loko a lavaka ku vona swi le ngatini ya yena so munhu wo fana na loye xikolo loko wo a famba a ya xi dyondza hi ta va hi ku a fambe a ya supplementa laya na laya a xotaku kona mara vutlhari bya mantelo byi fana na vuhosi byo tswaleliwa Pres Mashele fana a swi tiva ku antswa swilo swo fana na sweswo so se lava nga ta ku vulavula nga ni nge repeat nchumu inkomo kambe a swi nga n'wina mi ri yini hi timhaka ta ku na vanhu lava va nga dyondzangiki xikolo va nga ka huvo yo endla milawu va nge le ku endleleni milawu n'wina mi nga dyondza yaleyo mi ri yini yo milawu swi fana na ni nga mi nyika xikombiso mina ni munhu loyi ni nga endla nawu mi ri ka ATM ni vula sweswi mi le ka ATM yalani mahlweni sorry karaka lava ni nga loko ni karhi ni dyondza Khalanga ni nga nyika xikombiso hi dyondzo kumbexani module yo fana na advanced indigenous law for example laya va ku kombisa kahle ku ri ku na milawu yo tala leyi a hi ri na yona tanihi vanhu va ntima
leyi yo ka yi nga tekeriwaka ngopfu nhlokweni hi constitution ya South Africa mara a yi pfuneta vanhu va ntima ku hanya vutomi hi ndlela ya kahle. Sweswiwani hi le ku rileni hi vukhamba, hi le ku rileni hi democracy leyi nga ku bendabendeni, hi le ku rileni na hi swo tala swi kona swi nga ku rileni hi swona leswi swi nga implementiwa hi dyondzo. Mara a masunguleni a hi ri ku swi koteni ku nga ri na dyondzo yaleyo. Ku va munhu wo ka nga dyondzanga xikolo a ta ku endlela milawu a swi nchumu sweswo. Xo sungula i ku hi fanele hi rhanga hi ta languta community ya hina kumbe society ku i yini leswi va swi lavaka. Tanihileswi na constitution yi vulaka yi ri if it's in the best interest of the society must prevail. Sweswiwani ku na swo tala ngopfu leswi swi nga ku endliweni hi mhaka vanhu lava ngo va dyondzile. Dyondzo i facilitation khalanga hi ku ya hi mina. Hi rhangisa leswi vanhu va swi lavaka leswi nga ta pfuna vanhu a hetisa dyondzo yi ta facilitate. Munhu loyi a nga dyondza ka xikolo ta ku endlela milawu yi tlhela yi pasa hi swi vonini loko hi yisa mihleketo ndzhaku ku khopera na leswi nga ku endlekeni sweswiwani. A ni tivi ku manini. Ni mi twa kahle mi ni tlhelerisele ka mbulavulo wun'wana wa vateki va mahungu un'wana wa swidyondzeki tolo kunene a ku we will not not 10 will be left unstoned. Yeah. And ni sure a nga vuli swona leswi a nga hetelela vule swona ene swi dyondzeki. Da bedi ngopfu swo swi vulaka kwalayo. Baswona. Ni mi kheseli bot wa mina. Enkomo mkhalanga. Enkomo. 0860002543 i nomboro leyi switolo ka live television ya rixaka un'wana vule sweswo a ku will not 10 will be left unstoned. Xilungu xi va xi kha xi ku no stone will be left unturned. I swi dyondzeki sweswo. Sa swo vula minkarhi hinkwayo ku loko munhu a dyondzekile i va a ntivi n'wemeriki a hi amukele n'wani loyi nhleka minjhani botet bota mina hi pfukeli minjhani n'wana vukeni I can't mhaka lawa kahle problem a hi xikolo a ni koti ku tivisa ku why swi nga vulavula hi Papa Penny na Prince Mashele hi swi yisa ka issue ya xikolo a hi issue ya xikolo kana ni byela mhaka problem i ku hina hi tsandzeka ku twisisa ku ri Prince Mashele a vulavula ka which context. Ka context ya huvo yo endla milawu i right nkulukumba luya la ya fanele ku va ku ri na deadline. However, in terms of ma-addressele leswi swi nga hoxeka the way in which a nga attack-a Papa Penny i va attack-e swi nga ko va na personal vendetta against Papa Penny mara in terms of ku endla milawu i ntiyiso impela mkon'wini but mi nge mi teki va ku na fona mi ya dyondza tidyondzo to karhi mi nga ti tokotelanga n'wini mi fanele mi ya xikolweni ku sungula a swi vuli ku na munhu wa nga yangi xikolweni a nga dyondzisi a nga dyondzisa yes mara ku laveka baseline i fanele i va ku va na ti-rigorous test leti tsalaka swi va proven beyond reasonable doubt ku himpela munhu loyi a nga yi endla milawu ku ku ndlela ku ni mi twisisa kahle ka mbulavulo kumbe loyi hi tshaku sweswi mhaka leyi vulavuriwaka ku ya hi n'we tanihi minxere leyi ya ku fanele ku va na dyondzo ku ka ku tshahiwa na matiko yo fana va Kenya xikombiso tatani Mashele leswi va vulavula swo hi swo kambe la swi fika swi hoxeka kona ku ya hi n'we i ku se swi kongoma ka munhu hi swona mbulaka swona the manner in which it was addressed exactly there was a better way leswi a fanele va swi addresseki so kwala nima ngopfu na n'wina ma ni twisisa mara leswi ndzi nga ku vo attack-a Papa Penny mara we shouldn't shy away from the truth i ntiyiso ku eparlament a ku ri na munhu loyi a nga dyondza nyana himpela munhu ni nge kambe phela vanhu lava vo tiyisa parliament a vo pfuka na mpundzu wa ku na famba mina ni ya parliament kwala nima na n'wini botseti kwala nima na n'wini mara okay n'wini swi fanele ni vutisa xivutiso a nge in the next kumbe mi nga se ni vutisa ani ni khomele loko mi nga vileli ni kombela mi ni khomela tani ni sungula ni teka tinhlokomhaka ta mahungu no teka tinhlokomhaka ta mahungu ivi mi ni vutisa xivutiso hi yi teka kusuka kwalaho inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM na ku Afrika wa vulavula a ni ku nkarhi lowu tele ngopfu na wa wutsongo
ene xitiviso xoxo lexi ma ni tlhelela ka mingiseri kuna vanhu vo tala ngopfu va nga kola layinini la a hi tekeni mingiseri xivutiso xa n'wina xi ri yini a ni ku na n'wina you won't be comfortable about that hikuva mi rhangela hi munhu wo ka nga yangi exikolweni at all phela hi vulavula hi munhu wo nga yangi exikolweni wo nga wu tiveki nyangu wa xikolo will you be comfortable n'wina ku munhu a mi endlela milawu leyi milawu ya kona yi fanelaka yi sheriwa yi fanelaka yi proviwa yi fanelaka ku endliwa ti-research and so on and so forth even then a mi endlela milawu i based on what manitisi problem yaleyo xivandla lexiya problem i xivandla hi botet hayi inani and ntivo u fanele wu vula truth must be told positions letiya impela na lava va nga layani va endlaku milawu vo ka va nga yangiku exikolweni hinkwawo ka vona va fanele va tlhelela xikolweni swi nga khathaleki ku na i mukhalabye wa kumbe xikolo mara xo boha swi nga khathaleki nawu papa pena va fanele va ri ku equipeni sweswiwa ha swi tiva va nga va tsanze hi grade class mara va fanele va ri xikolweni va ri ku ndlika swin'wanyana ka nkarhi wa sweswiwa hiku na xikolo xi yima lembe that's my point ni mi twi ripoto wa mina khensini inkomo 0860002543 makumembiri nkombo timineta hisebu awara yan'we eka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku twi wena u angula ku yini ka mhaka leyi bulaka ha yoho hi ndlela yin'wana kha ni byela ku leswiya swa no 10 will be left unstoned swikoho i ntiyiso swikoho hi yo mhaka swi lava ku ri na leswi va nge ri i ndhawu kumbe context se loko languta context leyi la yi nga thayiwa ko a yi nga vulavuli na leswi a ku vulavuriwa hi swona kambe njhekanjhekisana wa siku rin'wana walowo hi ndlela leyo a hi ngheneni ka leyi nga ka yona hi twa lowu un'wana mingisiri ni hleka ayi minjhani Fred papa mina hi pfukeni minjhani hi pfukile mani mina Mr. Nevermind Chirinzi la edani ka Mhlaba inkomo xo sungula Fred me a ni kombela ku ri ku sungula ku langutiwa ku ri ku va vanhu va va koka huvo leyi ku endla milawu ku na swilaveko leswi lavekaka swa dyondzo yo karhi na loko swi nga ri tani kulukumba Mashele va delele etiko ra hina hikuva va ri compare na matiko man'wanyana nga ku vo va beta ku va endla va veka vanhu va ku veka milawu ematikweni ya vo xa vumbirhi va delele Papa Penny swinene xa vunharhu va delele na vandla leri ri nga yisa Papa Penny eka huvo leyi va nga le ka yona hikuva Papa Penny a vo tiyisa laha ku va u va laha Papa Penny a nga ko u fanele ku va u hlawuriwe hi vanhu ene vanhu va ku hlawula ku na swilo swo karhi va nga swi vona hi wena se loko va ta vita Papa Penny idiot a ndi i xiphunta kumbe i xiphukuphuku kumbe i yini ku yisa hela ka Xitsonga mara i rito leri ri nga ri ki kahle leri yisaka munhu hansi ri tlhela ri yisa na vandla ra tatana Penny ehansi so tatana Mashele eka va nga va xi endla kahle a ku ri ku fona va apologize eka nkulukumba laha kambe loko ku ri ku va kombela ku rivaleriwa eka nkulukumba Nkovani hina van'wani ke kumbe n'wina van'wani ke mi nge le ku kombeni ku khumbeka hi mhaka leyi va ri yini ka n'wina hi leswi ni vulaka ni nge va delele tiko ra hina so sungula va compare tiko ra hina vukenya as if vanhu lava va nga pfumelela huvo liya ya ku veka milawu va yi hlawula vanhu va tisa laha a yi tlharihangi kahle vandla leri nga yisa Penny tatana Nkovani eka huvo leyi ya ku endla milawu na vo va tikomba yi nga tlharihangi kahle ku raku a ko va na requirement yo karhi leyi lavekaka ku ri loko u faneke u va ka huvo leyi yo karhi u faneke u va u ri na tidyondzo to karhi laha a ni voni ku laveka timhaka ta ku va munhu a pase matric kumbe njhani ku laveka vanhu lava nga na mabyongo lama nga hluteka and education leyi va vulavula ku hi yo va nge tatana Penny a va zangi va nghena hi nyonga wa xikolo a ni voni ku swona swi nga endla ku ri vanhu va hlawula tatana Penny va yisa laha na voho kwala va nga koma Mashele a ni tshembi ku ri va yisiwe hikwalaho ka qualification ya voho ya le xikolweni xa vulavulaka hi swo kambe ke loko mi ka mi hlamula swivutiso leswiya ni nga swi vutisa mi swi hlamurisa ku yini hi ku kongoma loko ni hlamula swivutiso leswi hi ku kongoma i ku ri va faneke va apologize eka Matsonga Machangani hinkwavo hi ku angarhela hikuva va tlhela va swi mention laha ku ri na voho i Mutsonga ene na Papa Penny i Mutsonga sweswi tatana pet loko hi famba laha hi nga ta famba kona kota ku hi swiphunta mhaka ku ri Matsonga hi vitana swiphunta public na metwi
inkomo Inkomo papa na khensa swinene a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi hlekani mi amukerile makwavo I ri le kani botsete hambileswi ni nga nyangateka hi loyi Prince mpfukeni mara hi pfukile ni tshemba ku mi nge nyangatseki a ni yi vanhu lava hinkwavo va ka hina ku ngo va mhaka ya ku hi twanana ku se hi va pfuna njhani ku ya mahlweni tanihi rixaka kumbe a swona hi swona swi endlaka ku ni nghena ni horinyana kahle loko ka ha ri khale na ha ri munhu wa pama u nge se fika 1993 a ni ta ya kwele bush se I lucky hi mhaka ku se hi le ka xidemokratiki loko munhu a ri buti wa wena a ri papa wa wena a nga dyondlangi u fa u swi tiva ku a ngo swi lava ku va a nga dyondlangi papa Phini a va tirha na le mapurasini va tirha na tile studio va kukula ku ta dyiwa ka vona a va hlupheki ngopfu so loko ku ri va koti ku va fikelela ka ku yimbelela va za va xavisa 500 copies ku va na ti-record leti nga za ta tshuwa hi vo Brenda Fassie I munhu loyi hi fanela ku hi n'wi sapota hi n'wi hlonipha swinene papa Phina vo chika stagini xa ku yimbelela va ya palamende va rhangi hi ku seva ka khasele le Giyani ku tlhela va phusha government ku va na patu ra xikotiri leri mifumo ya apartheid yi tiri akiwini ri nga akiwangi papa Phini va na muti wa ku saseka yindlu leyi Prince a nga hava papa Phini va na yona ku tlhela ndzhaka yindlu ya vona ku va na green gold leyi va yi vitanaka ema-ovacado papa Phini hi December a va phamela 1000 wa vanhu grocery ya kahle ya ku helela se Prince na masters ya ntiko a nga byala xiphaso hi ku ta kuma ku dyondzini mara u tsandzeka ku endla na feme na yin'we na tifeme tingani Prince se ni vona ku hlamula xivutiso xa n'we xo sungula ku swi ni nyangatseni swinene ivi swi tlhela swi ni poyila swinene swi tlhela swi endla ku ni nga swi tivi ku no fane ni tlherisela kumbe ni nga tlheriseli ku I wa ka hina loko hi n'wi ba swinene hi ta va ha ri ku tibeni se hi leswi xitshunxo na swi tiva wa yingisela Prince hikuva a hamba a ta analyzer mara sweswi a nge heti a ta analyzer kwalano hi nga tima radio until a endla leswi ni lavaka ku n'wi kombela swona Prince famba mbuya ka kokwani Mayinga le kumbe ka kokwani Mike Mabunda va na timbuti famba xa mbuti yin'we ya ku nyuhela u ni fonela ni ta ku teka ni famba na wehe ka papa Phini u ya kombela ku rivaleliwa ku leswi a wu vulavula hi swona saseki ngopfu mara a wu fanele u nga vulangi ku na un'wani vo ngo Phini I xiphuta u lava yini mini na ti-masters hi mhaka ya ku a palamende I yo deployiwa hi vandla ra mina a palamende u na constituency Limpopo hinkwayo ya loko hi vandla lera yena u yimela hina loko ri kwete papa Phini u toucha vanhu van'wana vo tala ngopfu ti vangela valala lavakulu so ni kombela ku a xava mbuti ya mpoxo a ni fonela ni famba na eka kuri a ya kombela ku rivaleliwa then u ta vona ku ka media I ya swi rhaba njhani leswi a nga swi vulavula hi kona se hi nga ta n'wi pfumelela ku a ta xitichini xa hina a ta vulavula ka xona a nge heti kwala ta analyze hi nga ti ta n'wi humesa studio I kona mawani khensini nkarhi wa n'wina 0860002543 na ri teka riqingho rero na tshembisi kambe endzhaku ka leswi Shoprite Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu sweswo mingisero Munghana Lonene FM I 19 timinete ntsena ku nga se ba awara yan'we mahungu ya misava hi ta yi pfala na professor Tinyiko Maluleke mhaka leyi va ta hi nyika switsundzuxo I van'wani va lava hi pfunaka tanihi rixaka van'wani lava hi tinyungubyisaka na hi vona hina tanihi rixaka ma hi va mhaka ku katsa na tatana Mashele na tatana Phini hinkwavo hi tinyungubyisa hi vona tanihi rixaka kambe loko swi hoxekile swilo swi fanele swi lulamisiwa na swo swi lulamisiwa njhani hi yo mhaka kha hi mbutisana n'we hi ndlela ku na n'we hi mi phofula ivi swi hunda hi nga swi koka ku hi swi trendisa swi tshama swi a hi swi vulavuleni ivi swi hunda hikuva swi hi veki kahle tanihi rixaka kambe hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi ni hlekani ni mi amukeleni ka Munghana Lonene FM ni hlekani a hi butete buti wa mina minjhani
Ifokele njani? hi pfukela khensa swinene loko mi ni bela riqingho bot mi ri yini n'we Butet wa ta ku xo sungula ni nga ku Boot Prince va endle wrong because munhu loyi a hi lonkulunkulu ka yena hi malembe na the way a nga yi veka hi kona a nga dyondzanga watwani yi endle ingaku i xiruku. se swi vula ku loko i ri ntsongo loko a hi nge xikombiso n'wina va mi ri ntsongo ni nga vula ni ku mi mbala kumbe mi xipokopoko kumbe hi rito leri ri nga tirhisiwa ni twa mi ku i nkulu ku hloniphiwa lonkulu ntsena. No, a fanekele a respecte ku ri like even na loko a nghena rilwentsini a fanekele a n'wi respectile the way a nga hi kona because a ngo ti lavela na yena. So but the thing is maybe nkarhi wun'wanyani ma vona Boot Prince yi sale va ve cancel lonkulukumba ngopfu ene ndhawu ya vona i endle kahle ngopfu but there is a one side leyi faneke hi langutisa. Yes, i mthangano ka yena u n'wi rhuketerile the way a nga n'wi rhuketela hi kona and which is wrong. A faneke nkarhi n'wana a yi veke hi mikhwanga a yi veka yona but loko ni yi langutisile sweswi na hoyi ya Donald Trump loko sweswi o suka va ku pen famba u ya vulavula na Donald Trump leyi because na problem a South Africa ya fika ku yini ya fika ku ye Donald Trump mi yi languta hi mhaka yini ya ku va fika va ku yini mi yi languta hi ririmi kumbe hi the whole parliament ku ri loko vana Prince laya problem ya yena i endle hi vanhu vambirhi ene va ri hlovo ra yena a nga kongomisanga ka everyone la nga laya ene vanhu lava nga laya ku na vanhu lava nga khoma engineer prepared ma vona South Africa sweswi namuntlha as we speak yi na float loko mpfula yona namuntlha sweswi ni nga mi sendela a maketele ka ndhawu yitsonga bridge nyana ritsongo dola ri tele 5 minutes ntsena because a ku na anybody ku na lama bridge ma vona lama bridge khale a ku tshama ku tliniwa la mati ma humaka kona vanhu sweswi a va ha swi twisisa swilo leswi a swi endleriwa yini because each and every board ku tekiwa munhu loyi a nga fundela ku rima a ya vekiwa ka engineer a ya vekiwa ka minister of police ku tekiwa munhu loyi a nga fundela vuthicara a ya vekiwa ka minister of education. Swilo a swa ha ri hinkwaswo swi famba hi wona Buthai a swa ha ri hinkwaswo swi famba hi wona na mi twa hi ku ndlela ku swi nga lehi ngopfu buta mina a hi kongomeni ka mhaka leyi nga ka yona mhaka hi leyi n'wina mi vone video leyi nga vulavuriwa mi titwe njhani na ko mi vona ongete hi nga yisa ku yini mahlweni eka xiyimo xa kahle because ma vona hina Buthai hi vuhina bya hina as a Mutsonga whenever u huma Pitori u huma a Treville u huma whatever Mamelodi whatever Giyani Bush hina hi tekeliwa hansi if wa ri kweniwa ka n'wina i vulavula hi n'wina the way a nga vulavula hi kona. What about vanhu lava sweswi va teka ka vona vanhu va ka hina ku va ta kuma ti-vote lava va hi vitanaka swiharhi ni nge vulavuli party MK party because vanhu lava loko suka sweswi ku vulavula Xitsonga xa wena u xiharhi le ka vona le the only thing lexi va ku tekaka hi xona ku loko votele vona ntsena but loko ku ri hina hi endlaka the way hi endlaka the way is worse. Se ku fanele xitshunxo xi ku yini a hi hloniphaneni ta kota ku ya mahlweni. Nemetwele papa 0860002543 leswin'wana swa ririmi na yini hinkwaswo va vulavula hi yo mhaka mi kuma ku loko munhu a ri China ku na vanhu va hundzuluxi lava hundzuluxaku ma va mhaka kona se kumbexana swa ririmi swi nga tirha hambi munhu a nga swi tivi ririmi va ngo kuma va hundzuluxa hi ndlela va koho vatshunguli ve le ku hundzuluxeni kwele ka huvo ya endla milawu sweswi hi vulavulaka ma va mhaka kona kambe hi amukeleni n'wana mikiseri hi loyi nhlekani minjhani Buthai hi pfukeli papa minjhani hi pfukile man ndi kombela ku vetana nkongoma ka hele ya Boot Prince na Boot Pay Buthai video ndi vonini ne and then video ndi twe ndi boyeleka ngopfu tanihi Mutsonga maswona loko hi langutisa mhaka leyi nga vulavula hi Boot Prince hali mo especially ka swa education a ngo sungula ku swi vula eka swi vula ka Tatani Zuma maswona se swi tlele ka swin'wanyana sweswi se nanta ku
lexi nga ta pfuna Prince hi lexi hambiloko a ri n'wa tipolitiki swi kahle ku a va na political advisor loyi a nga ta n'wi pfuna a swi vuli ku loko u dyondzekile n'wa tipolitiki u tiva xin'wana na xin'wana hi politiki ku na leswi nga ta swi vula ku to discern wisdom vutlhari bya byi fanele byi kambiwa munhu a nga ta ku pfuna ku u tlharihe ngopfu but u fanele u kamba vutlhari bya wena before byi humesela handle because u ta vavisa van'wanyana leswi a swi endlaka buti Prince loko ti vangeni ka ti-enemy unnecessary ma swi vona so that's why ku i u ti vangela ti-enemy tin'wana ti ri kule na yena ti vangela valala i wa se wa tona mina ni sungula ku tiva Prince hi 1997 a tertiary ma swi vona ni n'wi tiva a ri ka SASCO a ri munhu wa ANC a rhandza ANC ngopfu wa swi vona ni n'wi tivela kwalano ma swi vona se sweswiwani a ku fane ku ndleka yini ni sale hi minute na 10 second leswi a fanele swi endla buti Prince i ku va a apologize ka buti Phenpheni though hambi loko apologize se swi nge delete tifonini ta vanhu but i fanele apologize a tlhela apologize in public swi ta n'wi pfuna ngopfu sweswi nyametelo papa n'wina loko mu ku mu tive a tertiary loko mu n'wi languta namuntlha mu n'wi languta na leswi mi nga kurisa swona i cincile kumbe wa ha ri taniya okay ni to va xikala viti ni ta kota ku va ni yi veka kahle mi salele makumenharhu wa tisecond ku cinca nga nchumu i za suspendiwa ka SRC hi behavior la yi endlaka okay ku cinca nga nchumu a ri ka SRC eka suspendiwa tani ku cincile nga cincanga ka ha ri that's ni kombela ku va xikala viti nkombo dwetsi inkomo papa cancer sne sweswo mi ngisero mngana lona FM makomba ndlela wena u ri yini ke ntarteka riqingho rero kambe ndaka leswi sweswo mi ngisero mngana lona FM i 10 timinete ku nga si ba awara ya 13 hikokwalaho ka ku vona a hi fanele hi gimeta kwala hi tlava professor kambe swi tikomba ka ha ri na vanhu vo tala va nge le ku tsakeleni ku va angula ka mhaka leyi se hi ta kombela ka prof ku loko swi koteka a hi ta bula na vona le ka 20 timinete ku bile awara ya n'we leswaku hi ve hi gimeta hi vona hi ku hi lava ku loko prof va vulavurile ku nga vi na loyi a nghenaka hi ya mahlweni hi yona mhaka leyiwa hi ku xikongomelo nkulu ka vula i ku kondletela vun'we ku rhula na ku rivalelana hi ndlela yaleyo xana wena u ri yini ke 0860002543 a hi amukeleni n'wana mingiserilo nhleka hayi kalanga minjhani hi pfukile poto wa mina mi ri yini n'wina hayi pfukile mani video leyi ni yi vonini mina a yi ni khomangi kahle ni vona nga tivela un'wana mina a ni khomangi kahle at all loko ku ri ku Prince u lava ku ri na hina van'wanyana hi n'wi hlonipha hlonipho wu sukisela kona a vuton'wini bya munhu leswi va nga swi endla ka tatana Phenpheni is totally wrong tatana Phenpheni va ni ku vutlhari kwala va nga byi kuma kona vutlhari a byi kumi exikolweni ntsena swi ya ku ri wena u munhu wa njhani ku na ti-problems to tala ti nga kona a parlamenteni hi nga vulavuli ku ri munhu a nga ya palamende a nga dyondzanga lexi va fanele va warela xona le palamende leni i ku ri why lava nge le palamende le va nga yi a pensionini hi ku munhu u kota ku tirha a palamende a za fika 60 something years 70 something years hi leswi va fanele va lwela swona se kulukumba vanhu u dyohini u na vutlhari bya yena byanga na byona lexi nga kona sweswiwani a va yi va kombela ku rivaleliwa ka tatana Phenpheni mara va swi tiva ku ri a hi nge rivali inkofu hikokwalaho ka yini mi va mi ti byela ku mi nge rivali a hi nge rivali lexi mi xi vulaku a hi nge xi rivali ene ximhaka yin'wana na yin'wana loko munhu a za a vulavula swi rhanga swi hleketiwa na miehleketweni ivi u swi humesa hi nomo se swi la ta vula ku vona va swi hleketela miehleketweni ivi va swi humesa hi nomo which means a va vona nga ku ri swi kahle ka vona swi fana na hlamba before ta humesa hlamba i rhanga ehleketiwa nomo a wu vulavuli u nga rhanga ngu control hi miehleketo ku humesa marito ma swona a ku na xin'wanyana lexi a nga xi vulavulaka hi leswi va nga swi endla tatana Phenpheni a Limpopo phela tatana Phenpheni va yimele hina ha tinyungubyisa hi vona ha tinyungubyisa mara loko va endla leswi va swi endlisa swona hina hi ya va hlonipha njhani vona hina tatana Phenpheni va yini xikolweni or a yanga xikolweni ha ta tshama kha hi va hlonipha ku khale kha hi va hlonipha na tirhile va nge le ku endleleni wona sweswi a Limpopo va endla ku ri Limpopo yi va hehla se vona hi ya va hlonipha njhani hina ha n'wi hlonipha Phenpheni wa hina u dyondzile rhanga dyondzangi hi khensa Xikwembu wala xi nga mi nyika miehleketo na vutlhari lebyi a nga na byona a kota ku hanya a mahlweni a hi hetiseleni mingiserweni mi hetisela mungu yini n'wina mi ri a va endli yini sweswiwani ku cinca kumbe ku hundzuluxa xiyimo loko mi kha mi hetisela ni mi twini mi vula ku mi nge rivali kambe mi ta va rivalela mi ri vandla yini ve le ku hi yingiseleni xiyimo lexi nga kona sweswi a va hi va kombela ku rivaleliwa ka Phenpheni va tlhela va ta kota ku rivaleliwa ka tiko ku ri leswi ni nga swi endla swi hoxekile
and va swi vulavula swi nga swi huma mbilwini ya vona hikuva leswi va nga swi vulavula loko va sandza tatana Philipini a swi huma mbilwini ya vona se na sweswi a va kombela ku khomeliwa swi kha swi huma mbilwini ya vona loko mi vona Philipini mbilwini ya munhu un'we hi tele ngopfu swi ta va hanyisa ku tika sweswi va ta va na valala vo tala ngopfu hi mhaka munhu un'we nemetweni papa na khensa sa ni vukisola magorana enkomo n'wana mingiseri i ni vutisaka a ta tsakela ku twa ku matitwelo ya mi why ka mhaka leyi a ni le ka xiyimo xona a ni le ka xiyimo xo hlamula ka sweswo a ni na matitwe a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka Nhlekani ku tata minjhani epfokela minjhani ni kombela ku va xikala vito na ku angula mara ni tlhela ni tsundzuxa ku both prince a va swi tivi ku vurhangeri a hi ntsena loko u dyondzini ku na leswi hi swi vitanaka ku i ti-common bylaws swilo leswiwa swi khale swi ri koho swi exista varhangeri va hina va tihosi va tindhuna va na swoho va swi implementa and a swi lavi vanhu lava va nga dyondza hi ku i mudyondzi a va fane va endla research va kota ku tiva ku ri na tikhampani leti ti existaku to fanisa na va Virgin Group ti rhangelaka hi va Richard Branson a nga dyondzanga a nga yangi na le college munhu yaloye a nga na degree so ku va angula ku ri nkulukumba Philipini a va nge swi koti ku va rhangela va veka milawu ni vona onge a swi tshamisekangi a hi mhaka ya kahle va kona vanhu lava nge le ku endleni ka milawu ku ngo va ku ri ignorant ya vona lexi mina ni nga xi angulaku mara hi ku i munhu loyi a nga dyondza va landzelaka swa milawu a va endli ku ri va endla vulavisisi va kota ku vona leswaku ri la va Philipini va nga koho va va koho tanihiloko va veke hi vanhu va va koho tanihi hikuva muakatiko loyi a landzelelaku swa milawu na ti-bylaws leti ti nga kona ehenhleni ka tiko ra hina ra South Africa tanihiloko hi rhangela hi constitution leyi yo ka yi nga vuleki na ku ri munhu u rhangela ntsena loko a dyondzini kumbe loko a nga dyondzangi constitution ya hina a hi vuli sweswo so a ni ta ku ri Mr Prince a va hi va ti sola va endla leswaku ri va kombela ku rivaleriwa ka tatana Philipini khenseri poto wa mina khensa swinene a hi ku tumingisero wa mina tsala timinete nharhu wa ri ko muyingiseri ni ta bula na professor tinyiko maluleke hi 20 timinete ku bela wena yan'we se swi vula ku swilo se swi fika nkarhi walowo hi ta va ha bula mina na wena kwalaho nga va ku u ri koho hi languta mhaka leyi ku ya mahlweni i ndlela yoleyo a hi amukeleni n'wana muyingiseri loyi nhlekani Nhlekani ku tata minjhani epfokele papa minjhani Hello minjhani epfokele hi nga vona but Hello swi tikomba hi nga ri ku twananeni laha a hi kumeni van'wana 0860002543 nongona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela sale timinete tinharhu ntsena hi nga se fika ka awara yan'we awara yin'we mahungu emisava na Mixo Justice Mashimzi andza ka sweswo mingisero me hi ta va kha hi twa hi tlhelo kumbe hi ta va kha hi twa n'wangulo wa wehe ku ya emahlweni hi ndlela leyi a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani Ahee minjhani papa mina hi pfukile minjhani hi pfukile hey topic leyi mi nga nghena hi yona namuntlha yi ni vavisa ku tlula na mpimo ngopfu ivi na ku swi twa ku vulavuriwa hi swona a ni nga swi tsakeli hi ndlela leyi ni nga swi twisa xiswona lahaya loko ni kha ni swi yingisela ku kha ku vulavuriwa hi tatana Mashele mara ni pfumela ku va swi twini leswi swi nga vulavurisiwa xiswona ku va fanele loko a va swi kota a va ta tisola hikuva hi vavise ngopfu tanihi Matsonga Machangana vutivi lebyi ni nga na byona hi timhaka ta milawu no twisisa ku tiva nawu a swi vuli ku ya ngopfu xikolweni swi ngo vula ku tshama ngopfu na vanhu lava va tivaka ngopfu nawu lava ha ku humaka kwalava swi hlamuseli kahle swa ti-common laws ti-common laws
ta pfuna swinene ka ku endla milawu hi ku hi laha hi nga kona namuntlha hikwalaho ka ku xota ka vutivi kumbe ku lava dyondza va kona tiko ra hina ri le ku ri le namuntlha swidyondzeki swi ri kona leswi tivaka milawu swinene mara ku ve ku hi kaya tiko ri za ri bombomela ri fika laha ri nga kona loko ku ve ku na swin'wana va lava ku swi fikelela tatani Mashele a va swi fikelelangi hi ndlela ya kahle va titsan'we ngopfu na vona n'winyi ku titsan'wa loko va nga ku endla a ka chavisa swinene se loko a va ri van'wanyani a ni ta ku hi valavuli va switwini vayingiseri lava nga vulavula va vulavule timhaka ta nkoka ene ti na vundzeni ka kahle nemetweli papa mani nitwa mahungu nemetweli papa ni cancel swinene hi ndlela leyo kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we na mixo Justice Mashims nhleka khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi mhaka leyi mi khulumaka hi yo kwalani ni khange ni ku tsalela email mina hi Gmail ku ri anonymous ni sweswi ni kombela ku va anonymous ni ku byela ku hi na machangana kumbe Vatsonga ya lwa ngopfungopfu mhaka ku hey machangana ya le Bush va endlele na leswi a hi Prince Mashele ntsena nga muchangana wa le Bush a nga endla vuntswaka ehenhla ka muchangana wa le Giyani ni machangana le ka n'we Giyani va ku tala va ni vuntswaka ehenhla ka machangana le Bush so ku twana vhela hi na machangana a hi twani mara a ni yimi na munhu ndi neutral a ni support Prince a ni support Penny inko aye ihlikani Botpet ni nga rhandza ku mi xeweta na vayingiseri na vuhumelerisi va MLFM Botpet na mina ni nga rhandza ngopfu ku commenta ka mhaka liya ya leyi nga humelela hi mayelana na Papa Phini Botpet ku na xin'wana vanhu fane va xi twisisa vurhangeri Botpet i swilo leswi a swi lava xikolo ntsena Botpet vurhangeri Botpet i byona suka ri na byona ngatini leadership Botpet yi na ti-followers munhu la nga leader i na vanhu lava nga sala ku le ndzhaku va kha va tshemba ku loyi i ta endla leswi nga kahle leswi va swi vulaka lava van'wana Botpet leswi hi nga ta ku academic achievement Botpet doesn't make you a good leader so Papa Phini va na leadership skills from his birth na cancer hambi ku ri mhaka ya CCMA xiphiqo xa rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi enhlekani Botpet na muhumelerisi Cindana mina na Prince Mashele a va kombeli ku rivaleliwa ka Papa Phini hikuva leswi va nga swi endlisa swona hambi ta ku va va nyadzisa or njhani ku swilo swi nge ringani va na ti-reason ku kumeka va nga dyondzangi xikolo so vona va vi na laki va dyondza xikolo so a va kombeli ku rivaleliwa swilo swi kota ku swi famba kahle ku vanhu lava hina hinkwenu a va rhandza hinkwavo kahle se mina ni ta ku hayi maphorisa kombela nga ri ku rivaleliwa ro mixambuti mi yena hinkwenu muku ni yo rheta n'wana mbava sorry man a mi ri na hatsini maswanganyi lawa mi ri aye Botpet mpfukeni hayi Botpet leswi swi hoxeke swinene leswi nga vulavula hi Prince Mashele na mina vini xitwa swi tele ngopfu swilo leswi vanhu va swi endlaku a ni kaneti ku ya a ku ri na swilo leswi a fanele swi veka hi ndlela yaleyo ku na vanhu vo tala va nga palamende ku na vanhu vo tala va nga dyondza va nga na degree mara tiko a va ri endleli nchumu ku na vanhu lava ka va nga dyondzanga va tlhela va endlela ro tiko nchumu se swi vula kahle ha ta yengeka kumbe hi bayiziseka hi ku munhu hi na xikolo munhu hi na xilungu hi twisa nga ku hi yena a nga pfuxa ku tiko
leswi nga vulavula hi Prince Mashele tona swi tshamisekanga ka nkulukumba Eric Govana munhu na ye munhu loyi na muti wa yena a nge chingeriwi hi ndlela liyani a hlambaladziwa xikarhi ka vanhu munhu a nga na vana vakulukumba a fana nga swi endlangi Prince Mashele xiyani a fana nga zanga a kombisa na hi swona sweswo kumbe a fana no kombisa hi ku xikolo yini mara nga hoxi vito ra munhu inkombo Pet kongomelo nga ndhuma kwala ka Matlana kenzeni mingisero mina ku va mutena tlhelo rorolero swi tlhela swi ni tlhelerisela ka timhaka ta ku un'wana i ri loko a ni rhumela lahungu i ri khalanga mativa lembe rin'wani ku tshame ku va na professor HW Ntsanwisi va vulavula marito man'wana lama ma kombaka ku ongeti tanihi rixaka kumbexani hi nga va hi rhukaniwile kambe loko ku ri ku mpela ku na marito lama ma tivaka n'we va nge hi nga va hi rhukaniwile hi loko va ku yini kumbexani hi nga bula hi swo siku rin'wana na ku a tlhela a yisa mahlweni ku ku na mfundhisi va nge te va yili ka ku ya kombela ku ka ndyangu wa ka Ntsanwisi va ku valava ku kumbexani tanihi rixaka hi kombela ku khomeriwa ka vona ivi na swo swi va ka ku xana loko ku ve va yili mfundhisi va lava ku ya kombela va ku tanihi rixaka fanele hi kombela ku khomeriwa hi ku languta ku xin'wana na xin'wana loko hi xindla loko hi ku hi ya henhla hi vuya hansi loko hi ku hi ya henhla hi vuya hansi kumbexani nkarhi wa ku vanhu va nga va kombela ku khomeriwa se loko ri ku mpela mfundhisi va nga va yile a va susumeta yini kumbexana a hi ta va lava na vo mfundhisi hi ta twa ku a ku ri xivono xihi lexi a xi va susumetaka ku kumbexani ni ya ndyangwini wa ka Ntsanwisi ya kombela ku khomeriwa na ku ta khomeriwa hi ndlela yihi ni vula ku loko hi kha hi kombela ku khomeriwa loko hi ta va hi kha hi ku komberisa ku yini ya swin'wana swa leswi kumbexani a hi ta tsaka ku hetelela hi twa swona i 19 timinete ntsena khume mune timinete ntsena ku bela awara ya 13 ni nga teka mingiseri wun'we ni nga siya ka Professor Themba Sono hi ta pfala mhaka leyiwani ka ni vula ka xiphemu lexi xa nongonoko hi ndlela yoleyo mingiseri wun'we ivi kusuka kwalano hi ta ka Professor Tinyiko Maluleke lava hi nga ta va ka hi bula na vona ka nhlekani lowu a hi amukeleni mingiseri hi lowu nhleka bota minjani bota mina ipfukeni ku na minjani ipfukeni a ni nge hi lehi hi mhaka ku hi lava ku twa ku prof va rini na ku vanhu va vulavurile swo tala a ni ta kombisana na switsongo ku ri swilo swo fana na ti-doctor to talo aka rixaka ra hina kumbe kwala South Africa hi ku hetiseka loko mi languta doctor ku na munhu loyi Dr. July a nga dyondzanga munhu luwa ko va na munhu loyi lo langutaka munhu wa swi kota ku endla swo karhi i va n'wi nyika vudyondzi se loko munhu a dyondzini a swi vuli ku wa swi twisisa swilo hinkwaswo kumbe i vona swilo hinkwaswo hi ndlela ya le a fanele a swi vonisa swona swa fana na le ka Papa Penny na munhu Papa Penny munhu loyi a nga sungula le ndzhaku le va endla swilo kwale ka vona vanhu va hamba va vhaka kwale va vona swilo hinkwaswo leswi Papa Penny va nga swi endla va endlela tiko Papa Penny va huma tindhawu to talatala ku fika lava nga dlina va va mukhanselara so loko mi languta i leadership skill yaleyo va kona vafundhisi va hina va tiva ku va nga tshama va endla mihlolo mara va nga tshama ya Bible school se i kuma ku lava van'wana va nga ya Bible school se va sungula ku la ku sandza hi mhaka ku loyi a nga yangi xikolweni ku landzelela rito leri i ri twa ku phakati ka wena loko ri ku endla leswi i endla naswona i leadership skill ngopfungopfu loko ku ri swi endla kumbe swi endleriwa ku vanhu van'wana va kota ku va hanya so mhaka yo fana na leyi nga humelela laha ya ndzavisa swinene ende a lavi ku hemba swi ni khumbe ngopfu swi ni tlherisela ngopfu ndzhaku loko mi languta president wa hina laha nga ku huma kumbe president wa MK Party na yena a ngo va na dyondzo yo karhi mara i lead tiko for malembe lamo tala ende swo tala swi endlekile why swo fane swi onheka loko ku ya Papa P ni kensile mi twa ku vava mi nga si famba ni twa mi vulavula marito man'wana kumbexani lava mi tlhelelanyana kantsongo ka wona mi ri mfundhisi i ta fika andla masalamusi kumbe ku nga ku ri ku pfuxa munhu kumbe ku nga ku ri ku famba moyeni kumbe ku nga sweswi na swi a hi swi vona va ivi van'wani vafundhisi va sanda ivi n'wina mi ku swi vanga na hi ku kumbexani van'wani va sanda hi ku vo va ri va yi Bible school loyi a nga vonakangi Bible school mara le ku ndleni mahlori na sweswo mi tisa rihungu ka tlhelo rero no la a ni le ta kombisa ku na vafundhisi vo tala lava va nga ya exikolweni loko se va ya exikolweni loko se va vuya le xikolweni va tisa kumbexani va vona nga ku vona
i vafundhisi ku antswa ku tlula lava va nga va vafundhisi lava ngo lo twa rito ivi va ri landzelela ivi va vulavula hi bibele ivi va hanyisa vanhu kumbe va vuyisa vanhu aka ku kholwa lokuwa ka Xikreste. So a na ha vuli ngopfu timhakeni ta ku endla masalamusi kumbe ku endla swo chavisa, mara hi vulavula hi timhakeni ta ku munhu loko a kota ku vulavula marito ma vulavula na wena i khe swi tiva ku laha u fanele teke ntambu hi mhaka ku munhu mfundhisi wa mani i vulavule marito mo karhi ivi swi vona ku mpela xikwembu xa hanya swi kona kha nga yangi xikwembu mara va kona lava van'wana ivi munhu mhaka hi huma ku byela ku ri theology kumbe yini swi endla leswi na hi leswi hina hi swi vona ku namuntlha mhaka yikulukumba a ku sandziwi leadership leyi nga va kona wa yi nga vulangi ku ri i tsandzekini munhu lowuwani as mukhanselara wa yi se mi n'wi teka mi ya n'wi endlisa milawu loko a vule tsandzeka hi nkarhi wa mukhanselara a swi ya twa mara leswi hina ha swi tiva ku kuna leswi va nga swi endla hambileswi hi nga tshameki hala giyani hi nga kulenyana na vona mara ha swi tiva leswi va nga swi endla epapapheni. So loko va hundziseriwa emahlweni kumbe va yisiwa ka xitunyana xo antswa ku va nga ha tshuka va tisa ku cinca ka hi ndlela yin'wanyana ivi munhu se a swi teka a swi yisa exikolweni a swa ha ndli kumbe a swa ha sawundi ingaku munhu loyi i twala a ri kahle i twala ku ri na rivengonyana kumbe self hate hi xilungu loko ni lava ku swi veka kahle. Ni lava hi hetisela mi ringanya ni sale makumenharhu wa second mi nga ringanyeta ku a ku fanele ku humiwa njhani ka xiyimo lexi. Mi lo hleketa kumbexani ku va munhu a vone nandzu ivi a tisola swi nga ha dinga swi endla ku na hina van'wana hi sala hi ku va ku ri na ku antswanyana ka pheni leyi nga hi tisiwa yona because a swa ha vuli ngopfu kumbe a ha swi teki ku u rhuketele papapheni ntsena hi languta na vakoko wa hina lava va nga tshuka va ringeta ku endla swilo ivi swi va dlina va fika va fayileka hikwalaho ka xikolo ku swi vula ku mukhegula luwa kumbe mukhalabya luwa nge kumbe na yena kun'wanyana siku rin'wana hi nge hi ri vanhu namuntlha ku fana na vona va titwa ku va ri vanhu hi mhaka ya xikolo. u nga yimeli pasi khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. se mi hleketa ku hindzisa ku yini mi ringeteni ku vulavula na va makhanselara sweswo ri abile na vo vanhu ri vuja ri ramu le dilo fela ali feli ri yile mubani vanhu ri vuja ri le tlamu ka mkwalo ri kista mubani va ri vuja ri ka mkwalo ri akundra ka wada ra kundra ka ene nkhale ya mubani yana ri kabisa ri na ile ya ina na vela u ta fita rasu ene swi vula ku lan'we mi nga kona ku hamati ayo a wu me tibuleki mu banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. ila nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM nkarhi kun'wana loko rixaka ri ri ku rileni kumbe rixaka ri ri ku tikeriweni kumbe rixaka ri langutana na mintlhontlho ha swi lava ku hi kuma lava va hi langutelaku eka vona ku fana na va Professor Tinyiko Maluleke ku va na vona va ta va na rito ku nga va ku ri rito ra ku khutaza ku nga va ri rito ra ku yehlisa mimoya kumbe sweswi va nga ta swi vekisa so hi yo mhaka hi kha hi va lava eka nkarhi lowu hi yo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. se swi nga leswi hi na vona la layinini la Professor Tinyiko Maluleke no lava ku a ndzi ni lava ku ta va vutisa swivutiso ni ha swivutiso eka voho siku ni nga ta va vutisa ni ta va vutisa ntsena loko hi vulavula hi tin'wana timhaka ku katsa na buku yin'wana ni nga yi vona laha yi tsariwile leyi kumbexani hi nga vulavulaka hi yona siku rin'wana kambe sweswiwani no lava ku kumbexani hi twa ku xiyimo vona tani hi un'wana wa hina va nga ku yini loko xiyimo xitetani. Prof inhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM ya khensa nkarhi wa n'wina. Inhlekani khalanga ma khaleke ngopfu kumbe tani vutisa swivutiso i ntiyiso Prof na swi lava ku a ni fanele ni ri ka xiyimo xa kahle xo vutisa swivutiso kambe ni hava xivutiso handle ka ku vula ku ni kume marungula yo huma ka vayingiseri yo tala na mixo va ni rhumele ka ti-SMS na ti-email va ka swi ta va swi ri kahle ku hi vulavula hi swona loko va nga ni va vutisa ku hi vulavula hi swona ku hi ta kota ku fikelela yini va kombisa timhaka ta ku hi lava ku fikelela kurhula. ya i ntiyiso vayingiseri va yi veka kahle futhi va yi vona kahle mhaka leyi ku holovisana ku hlekana ni ku hlekulana a swi nga yi yisi emahlweni tanihi rixaka
swi ta lava leswaku mimoya yi ehla matlhari ya vekiwa hansi ngopfungopfu eka lavambirhi ni nga twa mkhumba mavito ya vona namuntlha a nga kulukumba Phempeni kulukumba Nkovani na makwerhu Prince Mashele. Loko vo sisa mimoya swi nga va kahle swinene hikuva a ni voni leswaku ku na vuyelo byo karhi lebyinene byi nga tumbulukaka eka ku jikijelana hi marito loku se ku nga kona exikarhi ka vona. Va ri vambirhi na mina na n'wina na vayingiseri hi mihandzu ya democracy ya tiko leri ra Afrika-Dzonga. Loko a yi nga ri democracy nkulukumba Mashele a va nga ta xi kuma stage xo ya vulavula va tshunxekile hi ndlela leyi va vulavulaka hi yona hikuva a wu ri kona nkarhi lowu a hi nga swi koti ku humesa matitwelo ya hina. Se i mihandzu ya democracy i n'wana wa democracy yehe Mashele. Sitano na tatana Nkovani va tikuma va ri palamende hikuva xidemocracy swi endle swi endleka ku veni va tikuma va ri a parlamente. Se a swi ta va kahle loko a homukela mihandzu ya xidemocracy hi ringeta ku yikha hi tirhisa leswi swi akisaka hinkwerhu ka hina. Hi leswi ni nga swi kombelaka. Ina a ni lavi ku nghena ka ndlela ya ku dyondzo yi ri yoxe a yi ringananga kumbe dyondzo a yi kahle a ni nga ngheni ka yeleyo. Xihoxo xa vona kumbexana i ku va ni va lave ku nyika xikombiso hi munhu wo karhi loko va vulavula hi ta dyondzo. Hambi ko ka dyondzo hi na leswi swi vitaniwaka recognition of prior learning. Munhu wa swi kota ku ve ni a admitiwa aka tidyondzo to karhi hambiloko a nga hetisisi swilaveko swa tona. A hi nge u hava matric kambe i tirhe malembe ya 10 aka xiyimo lexi u nga dyondza swo tala ku tlula na matric. Hi ku ya hi tlhelo ra RPL wa swi kota ku ve ni i admitiwa aka tidyondzo tin'wanyana. Loko ni nga lavi ku nyika xikombiso swa vanhu lava va ndhuma lava va nga nghenisa sweswo eka tidyondzo ta le henhla. Se va tiyisile lava vulavulaka hi ku loko vanhu va ya exikolweni a vuyela dyondzo ntsena va ya lava na vutlhari. Ene vutlhari byi kumeka a xikolweni bya kumeka ka shop floor bya kumeka ehubyeni ya muganga bya kumeka etindhawini to hambanahambana. Se hi nga hlekulaneni na yo dyondzo hi nga yi chipisi hi ku a yi lunghanga kumbe a yi pfuni nchumu. Yi lunghile ya pfuna kambe lavambirhi lava mina no lava ku hi va khongotela leswaku matlhari ya hansi na mimoya yi ehla. Nga na nkoka swinene prof ya timhaka ta ku lemukisana hambi ku ri ku tsundzuxana hambi ku ri ku tlangela timfanelo ta ximunhu. N'hweti leyi ene timfanelo ta ximunhu mi veke kahle ngopfu hikuva timfanelo ta ximunhu munhu a nga ti kumi hikuva a tlula van'wani kumbe a mita ti-criteria to karhi hi loko a ri munhu loko a zela a faneriwa hi timfanelo teto. Loko ze va munhu i na tona timfanelo teto i fanele ku xiximiwa u fanele ku ambexiwa tona. Se a swi ta va kahle loko a khomana hi xindzhuti xelexo aka n'hweti leyiwani ya timfanelo ta vanhu. A ni voni leswaku mphikizano lowu nga kona wa ku mani a nga yangi xikolweni mani u ye xikolweni u ta hi tswalela mihandzu leyi nga ta hi pfuna. It's the wrong topic, the wrong debate hi nkarhi wa wrong. Loko a ho vulavula hi swin'wana leswi nga hi akaka a swi ta antswa ku tlula ku nghena aka debate yaleyo. Liya ya ti-honorary ni nga twa van'wani va yi kumba no nghena a yi ngheni laha. Na ntshemba ku vo yi kokakoka na yona yi tisiwa haleno kambe
it's a totally different issue there. Nkovani i un'we wa vanhu lava va na xiave eka ku hluvukisa ka ndhavuko ni swa vuyimbeleri eka xifundza xa Limpopo. Ni nga ha hlayi matshalatshala ya vona eka swa tipolotiki. Loko Harry Belafonte hi 1988 a humesa album liya yakwe yo hetelela a nga ita Paradise in Gazankulu. Paradise in Gazankulu 1988. Antisetela risimu ra Obert Ngoveni lo le ka N'wasinyamani leri ra ka Z ku hluvukile ka Z. Yeah. A vula leswaku a ringeta ku xixima hinkwavo lava va nga va na xiave va tlhela va na contribution aka nhluvukiso wa ndhawu liya. A nga langutitlangi ntsena vo fana na va hina va nga dyondza xikolo kumbe va Marivate kumbe va Ntsanwisi, kambe a ku Paradise in Gazankulu yi vangiwa hi vanhu lava va nga hluvukisa swa ndhavuko eka ndhawu liya. Se a ni lava ku hisa mahlweni sweswo swi nga zi swi ya voniwa hi va le kule ku ri hi le ku va vulavula va kha va vulavula un'wana yime hi hala un'wana yime hi hala ya va ta rivalelana ivi ku tlha hi ya mahlweni hi vulavula hi tsaka hi vukona bya voho havambirhi hi ku anakini na voho ha va lava ka rixaka leri ha swi lava leswi va hoxaka xandla hi swoho hi matlhelo ya vona havumbirhi hi ndlela yaleyo. Se hi leyi mhaka yo chavisa leyi ya ku ve tin'anga swiku leswi a hi amukeleni Professor Mbayimbayi Hlathi kambe endzhaku ka loko hi hundzela. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Ngere lixirilo xin'we Bootpet a dani koloko ku tele i tikotasi ntsena ndhawu liya. Load reduction swi vula ku Eskom yi wisisa switirhisiwa swa yoho leswi generataku gezi hi ku swa karhala gezi a mixavi. A ni va swi vona va ka Eskom phela tipole letiya ti na tipole number a vo fika va veka pole yi sara yi nga ri nchumu ya vulavula na voho le loko yi pempa oyili lexiwa xa transformer xi ku komba ku grid ya xoho i yitsongo ka vanhu lava va mamaku gezi laya. Then ya ndhawu yin'wana Bootpet va ri le mugwazeni phowula ya ha vonaki hi tintambu leti ti nga nemba la tlhelo ka yo vovo ti thumela laya la swi tlhaku swi veka vana va kwalaya ka muganga wolowo enghozini ya ku va nga kandziya tintambu letiya va tlhela swi vangana tinghozi ta mafu. Tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra Vuntlhanu. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Vanhu lava nga yiku mintirhweni hin'we mi nga kumi ku gezi. Hi nga kumeki gezi. Vanhu lava va nga le ku leswi mina leswi ni vulaka swona i ku loko u ri kun'we mi xanisa hi Eskom mara sweswiwani miri a bindulani ku nga pfuli kwihi ku nga tithekisi nga fambi swa ikhonomi yima ku yima ya n'wina phela a zani ni ri le ku tirheni doroba. Yimisa ya hina because Zanini ra tirha mara vanhu vo tala va ya ku Zanini hambi wo ya Zanini sweswi mi ta sola ku Zanini a ku na munhu komba ku vanhu va ku tala i va ya va ku hala sayiti ra kwankoho. Mara ni vula va le ku tirheni sweswi vanhu a ku tirhi nchumu because a ku na vanhu Zanini sweswi a ku ri vanhu Zanini lava nga ta hi le ka N'wamitwa lava nga ta hi le ka Mujaji lava nga ta hi le kwihi Zanini a ku na vanhu se loko ku ri Zanini a mbona Bootpet lavaya a swi fanele ku se ku ri tiko hinkwaro ri yale ni nge mboni sweswi loko ma ya Zanini a vona swa Bootpet lavaya ni nge pfumeli sweswi. Tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. May sure justice mashimsi khetseri swinene ku va mi nyike tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yambirhi hi ta va hi rindzele hi mahlongati ku la ku vona ku endleka yini. Hayi ku la ku endlekeni swin'wana laha hi le ku landzeleriseni mhaka liya ya xintomba lexi xi nga nyamalala Jocelyn Smith mi ta tsundzuka ku ri ku ve na swivulavula swo tala leswi swi nga vulavuriwa eka timhaka ta ku nyamalala ka xintomba lexiya laha ku nga hetelela ku vulavuriwa leswaku
kumbe ku hehliwa leswaku mana yena va hetelele va hoxe xandla ka ku xavisa un'wana loyi va n'wi xavisela un'wana wa tin'anga hi siku ra vu 19 ra n'hweti liya ya Nyenyenyani lembe ra 2024 laha swi nga twala ku aka khoto ya le henhla ya le Western Cape ku ri va hetelele va hoxa xandla hi ndlela yeleyo ta tsundzuka ku xinyamala ri lexi ntombani lexi na sweswi hi vulavulaka a xi se swi tiveka ku kahle kahle xi nga va xa hanya kumbe se xi hundze emisaveni hi ndlela yeleyo ke se a ni tivi ku ko va mhaka ya ku va ku vondokiwa tin'anga ta ka hina kumbe tin'anga hi ndlela yaleyo ke hi ku twa ku hehliwa leswaku ku khumbeka n'anga la hi yo mhaka hi kha hi vitana Professor Mbayimbayi Hlathi la va ta hi byela ku va ri yini hi mhaka leyi xin'wana lexi tlhelaka xi chavisa i ku veri ku na ntombi leyi yi nga langiwa ku yi va yi nyika vumbhoni i mbhoni ya mfumo loko yi ku yi pfula nomo yi vulavula yi sungula ku vabya se van'wani va nga va langutaka mahlo va ku i nge yi a khoto i fika se i sungula ku lava ku ya jekanjekisana na n'anga se mi vulavurisa ngopfu wena kokwani nhleka ndawu Thembi Sibongela ventsiri wa Afrika wa vulavula a ndzi tshama ni mi navela mi kha mi vulavula xilungu ku fana na tolo prof a ni nga swi hleketangi ku xi humi tinhompfu i ntiyiso Thembi a ni lava hi van'wani va radio station ya studio swo fana na vo n'wina va lava ku twisisa ku mhaka leyiwani i mhaka leyi kulukumba ngopfu yi khumbaku South Africa hinkwayo yi khumbaku Western Cape yi khumbaku misava kahle kahle ku leswi se swi vulavuriwaka a swa ha khumbi xifundza xin'we swi khumba tin'anga hinkwato kumbexana vanhu hinkwavo emisaveni Thembi na Muyiseri timhaka leti ta ala ku hela prof mina na n'wina loko hi kha hi vulavula hi kutani a ni tshembi ku hi vulavula ro sungula la mi tshame mi vulavula ka xitichi xexi ni kha ni haxa nongonoko walowu hi timhaka ta ku kombetiwa tin'anga va ku loko wo vekela voko ri ku i ta hetelela van'wankumi na yini hikokwalaho ka yini swi nga heli swi leswi kumbe xana hi sunguleni la ka xintombani lexi hi vulavulaka xona ve ri ku endleke yini leswi khumbaku n'anga na khensa Thembi mhaka leyi vavaku swinene la ka xihlanganyana lexiwani i ku i mhaka leyi khumbaku mutswari wa xona xihlanganyana lexiwani ene i va nhlonge leyin'wana i mhaka yo sungula hi vulavula hi yona mhaka leyiwani ya ku tirhisa ka swilo swa vanhu kumbe njhani kambe minkarhi yo tala a hi vulavula hi hala ka hina vanhu va ntima kambe sweswi se ti ya khumba na rixaka lerin'wana ni nga tiviki ku munhu loyi a ti vulaka n'anga hi ku ya hi mina a hi n'anga hi ku ya hi mina ku va vanhu lava va ngo ti lavela swilo leswi va nga swi tiviku hi ku loko mi yi landzelela mhaka leyi Thembi va ri xihlangi lexiwani xi xaviseriwe ku laviwa matihlo na dzovo ra xona leswi vulaka ku fanele ku ri hava vuxokoxoko la na vutivi ka munhu loyi va nga vula sweswo ku hala ka vunanga bya xintu Thembi ni tshame ni vula ni ta swi vula ni mahlweni na ka minongonoko yo hambanahambana ku hina tin'anga ta xintu munhu loyi a nga lo phata movha kokwani a chayeriwa a yi ngheni helo ene a yi hlangani helo na ngati ya munhu kumbe swilo swa munhu hi tirhisa swiharhi na madzovo na misinya sweswo so loko munhu a ri hava vutivi Thembi hi laha se ku fikaka timhaka to kuma swilo a swi vula ene loko munhu a vula sweswo u ehleketa ku nge swi koti kumbe xavisela munhu ku ri ku munhu swi olova ngopfu ku xavisa xaka ra wena kumbe n'wana kumbe ntukulu ka vanhu lava nga na timbilu to biha a ya dlawa ivi u hetelela u nga humeleli ku nga endleki nchumu leswi vavaka ku xihlanganyana lexi na sweswi a xi se kumeka loya wo nyika u fakazi loko a hi hlupuka mati wa vanhu lava vo tirhisa ti-drugs na swidzidziharisi loko wo ka a nga swi kumangi ku fika laha se na miehleketo yi lahlekaka so kambe hi yoleyo i mhaka yin'wana leyi va va ku Thembi hi yo leya ku xana hi lembe leri hi nkarhi lowu hi hanyaka vona ka ha ri na vanhu ku ngo va ku ri n'anga ku ngo va ku ri xingomantanda ku nga ri magedla ku nga va ku ngo ri munhu njhe a ngo lavi na un'anga ka ha ri na munhu loyi a hleketaka ku swilo swa munhu swa tirha na ku nga mhaka yo biha swinene Thembi na Muyiseri na swi lava ku pfumela kokwani ku swa hi hlamarisa ku va swi kha swi endleka hi ndlela leyi swi nga le ku endlekeni ha yona kambe hina mehe ni wa khale ngopfu kambe na vukhalenyana byitsongo bya mehe a swi dumini ku loko ku fanele ku pfuriwa vhengele loko ku fanele
ivi ni kula na swona swi tlhela swi fika hi 2025 ku endleka yini i yini xi nga ri ku kundliweni laha ku swi za swi dyondziwa ku va ka hina swi tiveni ku hava swi sweswo. Mativa Tevu tanihiloko ni ri murhangeri wa nhlangano wa tin'anga ta SADC hi ze hi va na mapfhumba makulu swinene la Limpopo na Mpumalanga na KZN la a hi famba hi ti-police station hi famba hi le tindhuneni na le tihosini hi dyondzisa vaakatiko ku swilo leswi swi vulavuriwaka i ntungu lowu hi nga wu tiviku a hi swona loko a ku ri ku hi swona ku impela vanhu va fuma hikuva va dlaye vanhu mavhengele lamakulukumba la hi nga na vona la South Africa la swi vula ku fanele ku nga ri na munhu wa nghena xava ku vanhu va ta va dlayetile vanhu va tirhisa swilo swa vona ku tixopo letikulukumba mi ti vona ku phinzela ku nghena vanhu bindzu Tewu a ri kuli hi mhaka u dlaye munhu u tirhisa swilo swa munhu nhloko kumbe voko kumbe yini bindzu ri kule hikuva ntsena u ri na swilo leswi swi nga kahle u ri na maxaviselo ma kahle u ri na voko ro khoma vanhu kahle u endla leswi va ngo i swinavetisi kumbe ti-promotion ta bindzu ra wena ri to tala bindzu u nge endli bozo switolo Tewu u ya dlaya munhu u ta chelela nhlokwana ku ta nghena vanhu kumbe u chelela voko swi nge koteki sweswo mabyala ma wena loko ma durisa sweswo va to ma tshika vanhu va nga xavi u famba u dlayetela vanhu la tikweni so a hi humeni ka ntungu lowu mara leswi va va ku ngopfu Tewu i ku va mfumo wa hina mina na vusola hi masiku na minkarhi mfumo wa hina na vusola mfumo wa hina wu tsandzeka ku va wu endla ku va na council of traditional practitioners leyi nga tshama xitorini yi ku pfekepfeke yi ta kota ku veka milawu ya ku fambisa tin'anga yo kota ku tiva ku loyi i n'anga leyi hi wona i n'anga leyi wona i yini sweswo a swi ta kota ku hi pfuna so mfumo wa hina va le ku tsandzekeni Department of Health kumbe Minister wa Health va le ku tsandzekeni futhi kahlekahle moni ku hava ngheni helo hi ku kusukela loko hi vo 1997 oleyo ku vekiwa ti-council of traditional practitioner leyi mo tshama va lembe mambirhi yi hangalasiwa ku nghena yin'wanyani ya interim ku nghena yin'wanyani ya interim na sweswi ku hava xana tin'anga ti hetelela ti regulatiwa nkarhi muni a tin'anga a ti fanele ti regulatiwa swi tshamiseka ku lava hi la vukarhi hi na mihlangano leyi nga na yona la hi kota ku kondletela tin'anga hi xilongo tin'anga ta hina hi lava hi na database ku ringeta ku pfuna mfumo mara mfumo a wu le ku hi pfuneni ku lulamisa xiyimo xa ku hangalaka kumbe no tala na vanhu lava nga ti vitana tin'anga va nga ri tona Tewu na Mintshele. Xivutiso lexi kumbexana ni fanele ni sungule hi xona loko hi sungula nongonoko Prof ku n'wina tanihi tin'anga mi titwa njhani loko mi kha mi kokiwa ka ridaka leri? Eyi swa nyumisa swinene futhi ngopfu mina ni nga mi rhangeli ku loko swi humelela ti-radio station to hambanahambana television xo sungula va ri a hi foneni Professor Hlatsi hi lava ku twa hi yena mi ta twa hi mina ni ku yini hikuva mina no va murhangeri kambe leswi swi endliwaka hi vanhu lava nga le hansi swo biha swo huma endleleni leswi nga fanele ku hela na vunanga mhaka yin'wana ni karhi ta swinene kona ko leyi lo nga teka xihanyana lexiyani munhu lowa ku tala ku nga ri munhu wa xisati wa nhlonge yo liya yo basa leswi swi vula ku swin'wana a swi tshamisekanga so hina tin'anga ha khumbeka swinene timbilu ta hina ta vava magovelo yo tala na tin'anga va ni vutisa ku Professor se hi fanele hi endla yini ni ku hayi hi ta tlhela hi sungula campaign hi ta tlhela hi sungula pfhumba ku va n'wina va mahungu na van'wani va swi tiva ku hi le ku lweni na ntungu lowu kambe hi fanele hi pfuniwa hi vaakatiko va nga pfumeli loko munhu a ku byela ku u ya ka yena hi vula ku pfuniwa ivi munhu a fika ku byela ku endlani leswiwani leswi mi swi tivaka ku a hi swona alani kunene mi ta swilo mi ta hi ripotela ku munhu lowani u ri mina ni u lava voko ra munhu u lava voko ra ntumbulu wa mina hi ta kota ku pfuna hi teka magoza munhu loyi a khomiwa Tewu swa hi vavisa hina tin'anga ta xintu Tewu na Mintshele. A hi hetseleni hi ku xin'wana lexi hluphaku hi leswi mahako ya ta ku swi vula swa ku ha cancel leyi kumbexana hi ta ku hi ya pota kona kumbe hi ta ndla yini se hi le xiyimo loko ku ri na swiyimo swa muxaka wolowo ku ri na vanhu lava va hetelelaka va hi fikisaka swiyimo sweswi swa ku va ehleketeleriwa ku ve le ku hembeni va ku hina hi tin'anga hi nga kota ku khalanga le ka Munghana Lonene FM i va mufambisi loko wo hi tisela sweswo swa ku taniya loko hi va twa vanhu va muxaka walowo hi ndla yini hi ya kwihi kokwani hayi ku mina ni na nkateko ku mina nomboro ya n'wina kambe van'wani va hava nomboro ya n'wina kumbe van'wani va hava a va tivi ku va fanele va ya kwihi. I ntiyiso Tewu ma tiva hi tenge milandzu yo tala na le Bushbuckridge ha ku ya tenga milandzu yin'wanyana ya lava va teka muhlangano switinini va swi chayela va swi yisa ku chayeriweni va chayela na vavasati na vona vayimani hi na milandzu yo tala hi nga yi tenga na la ka ri khale hi le ya timela ndzilo na hala vo phalakura hi leswi hi fambe tindhawu to tala i ntiyiso Tewu
loko mi ni pfumelela ni nga va nyika nomboro va yingiseri ku va kota ku loko swi va vava va lava ku twa swin'wana va ri na milandzu leyi va ngo xanisiwa hi tin'anga kumbe wu ri munhu wa muakatiko kambe tin'anga ti le ku xaniseni kumbe n'anga leyi nga ku xanisiweni hi kota ku nghena leyi va pfuneta hi nhlangano wa Saddek TV. Loko swi endla vo ni va nyika nambara ya mina leyi va nga fonelaka yona i nambara leyiwani ya WhatsApp. Mi nga rhumela WhatsApp loko swi olova. Nambara ya kona ya WhatsApp i 082 765 2815 082 765 2815. Hi na tihofisi tiprovinsi hinkwato letiwani Thembi. Loko munhu a fona a vulavula Mpumalanga le kwini ni ta mi rhumela langa ta ya kona ivi ya hlangana na komiti a kota ku pfuneka. Hi leswi swa hi vava Thembi. Hi fanele hi timela ndzilo lowu ku dlawa ka munhu wun'we swi khumba vun'anga swi onhela tin'anga hinkwato Thembi na Mintseri. Kambe a swi koteki ku hi nga sivela ku tlula ku timela ku hi sivela ndzilo wu nga se layitiwa. Swi vula ku yini? Swi vula ku fanele ku va na tinhlengeletano kokwani, ku fanele mi hlangana mi lemukisana mi dyondzisana. Hi sweswo leswi vulaka ni byele komiti vakulukumba ri hey va swi vona ku leswi swi lava ku ta pfuka ndlela wu timekile wu lava ku ta se wa sungula ku pfupfuna. Hi fanele hi tlhela hi sungula ku va na ti-campaign mara leswi nga humelela kona a hi nga ehleketi no swi nga humelela ka province liya kambe loko sweswi tani hi ta boheka ku teka magoza ku hi nga heteleli lomu a swi dume kona ngopfu Lavembe, Mopani, Mpumalanga sweswo se a hi hangalakeni na lomu kun'wana hi va dyondzisa vanhu ku lomu hi nga dyondzisa kona swi tikomba nga ku swi twarile ku a swa ha twali vanhu va swi twisisa ku ri swilo swa vanhu ku hava la swi tirhaka kona lexi swi tirhaka i ku va munhu u va na bindzu ra wena ra kahle u va na vuxaka na vaakatiko na yo community vaakatiko se va swi tiva ku leswi a swi tirhi leswaku ku campaign leyi la ku ta yi sungula Thembi hi ta mi tivisa kwala hi ta hlamusela ku se hi ya kwini na kwela hi nga fiki kona hi ya fika hi dyondzisa vanhu ku va ta swi tiva ku vaakatiko mi nga xavisi vana va n'wina kumbe maxaka ma n'wina ka vanhu lava tiketaka tin'anga hikuva vanhu va lava hi tin'anga ku ta dlaya maxaka ma n'wina mi hetelela mi ya ku tengeni ivi loko se mi ri ku tengeni mi sungula mi jamuka ivi loko se mi jamuka mi ku tin'anga ti mi jamukisaku Thembi swa vava leswiwani Thembi na Mintseri. Un'wana muyingiseri a ku ni mi vutisa xivutiso lexi mhani ku ni hetile kokwani se xivutiso lexi ni la ku mi vutisa kambe i lona ku loko a tisa xivutiso lexi swi ni tsundzuxa ku a hi khale ngopfu ni tshemba mi nga mi hlangana na swona kokwani kha ku vulavuriwa hi timhaka ta van'wana va kha va vulavula ku he ku laveka matinu he ku laveka matsolo he ku laveka swi swa vuxaka woluwa a swi koteki ku swi nga veli ku vona ka munhu a kha hangalasa van'wana va ku laveka tintiwu sweswo ku ta a swi koteki ku loko swi vona ka swi kha swi hangalasiwa nga vhe ku pfuriwa nandzu munhu yari a khomiwa nga se hangalasa mahungu yalama ma hetelela ku andzhaka nkarhi va ku hayi kahle ka swilo leswi swi laviwaka tin'anga. Mativa lexi vavaka sweswi nga swi vula ku mfumo wa hina wu le ku hi pfuneni helo ka nchumu sweswi na mitungu ya tinyoka ti nga hangalaka un'wana na un'wana u na tinyoka ti lwa misolo hinkwayo na lomu ka social media na tivutisa ku kahle mfumo wa hina vona vo tsandzeka ku landzelerisa va khoma vanhu volavo nawu mu vona munhu a ri na rumu kamara leyi nga tala hi timali va tsandzeka ku ya swi tiva ku ri leswi kamara ri nga tala hi timali u le ku endleni ka yini la tikweni swa vava leswi Thembi ku matiko tala vo fana vo Mozambique vo Zimbabwe vo Tanzania vo Kenya vo kwala vo Nairobi vo Zambia wu tele ngopfu ntungu lowu wo va lava matsolo ya vanhu kambe swivini ka tiprovinsi leti nga ti famba kwala vo Tanzania mara leswi vavaka vanhu va lavo va dlayaka vanhu lava loko mi va kuma va le ku tengeni a va le ku hanyeni kahle ku maxaka ya vanhu lava ya mi nga endla leswiya va hehlela va tirhela ivi loko va tirhela u hetelela u pfunele se swi pfunile u dlaye munhu u teka swilo swa yena u teka tsolo kumbe yini a swa ha ku pfuna nchumu so a hi humeni ka swona vayiteri n'wina mi yitshela ku a swi va vulavula n'wina mi twa ku ri leri hambi mi nga ri Mutsonga humani ka swona mi nga dlayi vanhu ni campaign hi ta yi sungula ku nga ri khale Thembi yo hi kota ku lwa na ntungu lowani mhaka yikulu na u mfumo wu rhamba kahle loko endla ti-campaign mara vo ta va vulavula ku hi ta swi endla khansele yi kwini laha vona switsongo swi kumba ngopfu kona Thembi na Mintseri. Hayi ya mhaka leyi ya tika hileswaku swi vula ku vayingiseri va mi rhandzani kokwana hi ku mina ni ku ni hetile hi ta famba un'wana i ri ni mi vutisa swin'wana hi nga tshama hi vulavula hi swo kwala ka nongonoko walowu kambe ni kombela mi ni khomela tani ni sungula ni basisa la mavhengeleni. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Lava nge le ku buleni na vona i kokwani Mbayimbayi Hlathi n'anga hi xintu lava hi bulaka na vona tlhelo murhangeri wa tin'anga aka Saddek se hi lava ku bula na vona tlhelo professor ka university ya timhaka ta mintsembyani ya Afrika yi kumekaka a Saddek ya se maswa swi tele leswi va nga na mavito eka swona prof la kambe ku na mhaka la prof yi langutaku
kuna vanhu lava va ku ani ma swi vona ku fana na mundzuku ra mintlhanu vanhu va heleketa varhandziwa wa vona va hetelela mindlwane migqivela munhu a nga hlanganehela na va ka Mathebula mara loko ku fika nkarhi wa ku famba mi ya vona mufi ro hetelela na ye aya kwalaya van'wana va ze va hlongoriwa tilayinini kokwani ta ku ya vona mufi ro hetelela se va nge ange ni vutisa ku maendlelo ya lama ya nga va ya ri na switandzhaku ke ngopfungopfu ka vanhu va lava mi ngo fika mi ku tivi na ku mi fike hi le ka Mathebula a mi hlanganehelo moya ntsena va ku famba mi ya vona mufi ro hetelela n'wemiya se aku i lava ku ni vutisa na le ka n'wina ku swi nga va swi ri na switandzhaku ke na loko swi ri koho switandzhaku switandzhaku swa ku swi nga va swi ri swihi na khensa Thebo mhaka leyiwani ya vava ene swin'wana swa kona vanhu lava ya tinkosini va lava ku ya vona mufi ro hetelela va lava ku ya endla tiyisiso ku impela leswi hi nga swi endla swi endlile na hi yena munhu loyi a nga la bokisini kumbexana hi swona phela loko mi kuma nkosini ku tele swinene vanhu vo tala va lava ku ya tiyisisa ku impela ku nga va ku ri na nkosi impela munhu loyi u lovile hikuva nkarhi wun'wani va ri na rivengo na yena kumbe ku ri na sweswi vona vinyi va swi tivaka kambe mhaka hi leyi ku ya vona munhu loyi a nga heta misaveni mufi swi na switandzhaku Thebo vanhu vo tala va hahama loko se va etlela va hahama vanhu mi kuma ku munhu a nga hetleli vurhongo bya kahle ngopfungopfu loko ku ri va swihlangi switukulu swo kona ku famba mi va vona kokwani famba mi va vona papa va hetelela va hahama vanhu van'wani va hetelela va khuma hi ku ya vona mufi Thebo na Mintshiri van'wani va khuma na hambi dya swakudya swa le nkosini so swi endla ku van'wani loko va heta ku veka murhandziwa wa vona ka hina vona hetelela vo tifambela nami loko a ri na ndlala wa swi tiva ku ri laya nkosini laya mi nge swi tivi ku nkosi lowuyani u bohiwe njhani ku endliwe yini so ti voneleni va ka hina loko va ya vona mufi maxaka ma vona va tshikini va ya vona swo boha kwini wena leswi u ya ku swo swi veka na van'wani u lava ku ya vona hi swo swi endla ku van'wani a va ha swi endli sweswo loko va ya mochari va teka maxaka hinkwavo va fika va vona murhandziwa wa vona le va tiyisisa ku impela hi yena ivi va vuya na yena loko va fika la kaya a ka endli nchumu swi ya mimiti ku swi njhani kambe swi na switandzhaku Thebo loko ni la ku vula ka leya mi nga yi vula ya University of African Medicine i ntiyiso university leyi se yi herile na nezari la ku nga byala misinya hinkwayo yo hambanahambana yi byariwile xikongomelo xa university liya i ku ta hunguta mikhuva na mitungu leyi vanhu va pfuka nampundzu va ku tin'anga va nga ri tona va fanele va ya tin'anga va ya dyondza laya va nyikiwa vutivi va pfuniwa ku xana mi tirhisa ku loko vun'anga bya n'wina byi nga tirhi hi mi pfuna njhani ku vun'anga byi kota ku tirha leyo i ndlela yin'wana yo pfuneta mfumo kumbexana yo pfuneta vanhu lava nga tin'anga ene university ya na ku yi tin'anga ntsena sweswi hi hlangana na vanhu va tisiwa hi tiyunivhesiti to huma vo Western Cape vo Vaal kwini madokodela kumbe lava va tirhaka swa ti-chemistry va lava ku ta dyondza ku xana nsinyana wa mbhandwa wu endla yini ivi hi va komba va dyondzisiwa so swi ta kota ku pfuna rixaka Thebo xikongomelo xa sweswo i hi lava ku ta heta mhaka la ku tin'anga va kombiwa hi titiwo tin'anga va hoxiwa madakeni va vumulu byona daka xin'wana na xin'wana lexi humelelaka ku tin'anga humani ka sweswo yunivhesiti ya n'wina yi kona leyi nga ta kota ku mi pfuna so mi nga mi ya vona mufi loko swi nga bohi Thebo na Mintshiri ai ya se mi tena rin'wana misinya wolowo mi ri yini mi ri te yini vito ra wona yini imbhandwa mbhandwa lesiya lowu kota ku sivela imbhandwa lesiya lowu kota ku sivela tinyoka loko vo va mi ya endhawini ya mugangeni mi kuma ku tinyoka ti le kusupheni ta nghena na loko mi endla yini hi woxiya u kota ku lawula sweswo ku nge ngheni nyoka laha ti ta fambela le kule na jaridi la n'wina imbhandwa nsinya wolowo Thebo na Mintshiri no wolowo na wu lava se swi vula ku mi nga dyondzisa vanhu misinya yo tani a na swi ta ku hi hetile kokwani kambe no ndlela ku hi kota ku va hi swi tiva swilo leswi hi ku swi na nkoka a ni vona yin'wana mi nge loko u tshivela maholova se mbhandwa lowu wa tshiveriwa mbhandwa wa tshiveriwa ku sungula tinyoka ku sungula swipani ku sungula sweswo kambe bolovisani i nsinya wun'wani wa khombo ngopfu na nsinya lowu vula ku va famba borile i nsinya leyi yi laku hi xintu hi ripfumelo ra ndhavuko mbolovisani a wu tshiveriwi se vana sweswi va ya nhoveni na vo mhani va fika tsema misinya leya mbolovisani va vuya na swona a tshivela sweka vuswa loko sweka vuswa musinga wa tivikela u kha u orhela u lu ku chakuteleni u byala ntiyiso u ta holova na nuna u ta rhwala tipahla u ya ka u nga swi tivi ku hlongorisiwe hi yini kumbe mi holovela yini siku na siku mi tshivela mbolovisani a wu tshiveriwi dyondzisani vana n'wina vakhegula n'wina vakhalabye kwale ku siya lowu mi nga tseni mi ya tshivela kumbe mi orha loko mi ka xirhami u ta endla ku mi holova mi ta orha kusuka xirhami kambe mi ta holova Thebo na Mintshiri
ana swivono kwala na kwala wo twa vona koka xisana a hoxa wa hlomela ku kokwani Catherine Karongwe ka hloniphi ndhavuko na ntumbuluko a hi hlonipheni ndhavuko na ntumbuluko na misinya leyi ndhavuko ra nga nyika yona a hi hlonipheni ya kota ku hi pfuna thevu na muyiseri kokwani Catherine Karongwe na ku tiya ku engeta inkomo mhlahla ka thevu okay sweswo mingiselo Munghana Lonene FM kokwani ba hi tlhati lava hi bula na vona ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hey yeah hohlekavo kambe ngangama ku mirhi ya leyi va vulavulaka yoho a yi tiva leko ni vulaka a yi tivake ni le ku tivutiseni ngopfu wa lowa mbholovisano ntshinyo wa njhani mara wu kumeka kwihi hi swona wu kuma luwa ni nga wu tsemelela ni fika ni hoxa ka laya na le ka laya na le ka vanhu luyana ka loko ni fika ni hoxa viti liya ta tshama holovela ya onda u yisa na xitopini xa ka cindana to fika ni kuma ku ri va xitopo la ka va cindana ni fika ni hoxa timbirhi ra suka ni famba tshama ni yingisela ta twa ka khale twa ka wun'wana i hoxiwe hi xisana kambe i vuyeriwa yini a wu vuyeriwi hi nchumu mingiselo wa mina loko holovisa vanhu a wu vuyeriwi hi nchumu madzolonga ya hi vuyerisi se swi nga leswi loko ku ri ku madzolonga ma hi vuyerisi a hi papalateni swiyimo swa muxaka lowu hi nga ngheni ka timhaka toleto hi nga ngheni ya mi ta ni komba n'we mi wu tivaku emborovisani lowu un'wana i ri wa wu tiva la na kombela mi ni komba woho ku hi lowu futhi na le ka n'wini fanele wu tiyisa ka n'we wa wu tshivela hi sala hi timinete tinharhu ka ha ri na swo swi vula njhe i mani lava nga ni rhumela mahungu ka ku nga va ku ri ka WhatsApp kumbe ka X kumbe ka mathevula dp@sabc.co.za mina ni tsaka hi sweswo swa ku loko ni kha ni tirha na muhumelerisi wa mina loko muhumelerisi wa mina ndzi teka xiboho xa ku hi famba hi leyi ndlela a ni cinci te hi pfarile liya se na ku hlaya laha na ha hlayi swona a na ha hlayi swona te hi pfarile se leswi hi nga yi pfala hi mhaka liya hi pfarile ma hi vo mhaka ko la mutini lowu loko hi ze hi pfarile kambe ku na un'wana nga ni rhumela marito yan'wana ya nharhu ya Xitsonga ne va nge ri a hi ri i awara ya tsevu hi ri i awara ya tsevu ri karhi suka ri landzelela rito ra tsevula imengiseri nga ni rhumela sweswo a hi ri awara ya tsevu hi ri awara ya tsevu swi kha swi landza rito leriya ra tsevula a hi ri awara ya hi loyi i ri yena Moses Khosa a hi khalanga awara ya tsevu hayi awara ya tsevu swi vula ku tsevula ku ya eka rintiho lerin'wana okay a hi ri awara ya nkombo hi ri awara ya nkombo leswi swi vula leswaku i rintiho ro kombetela ya swi ta hluphanyana hi loko se i hlaya i sukela kwihi ka rintiho rereko a ni rintiho ro kombetela a hi rona leri hi leri phela rintiho ro kombetela hayi no bot Moses swi ta lava mita n'we a hi ri awara ya nkaye hi ri awara ya nkaye swi vula leswaku ku kayivela nomboro yin'we ya leswi na swi twa ku kayivela nomboro yin'we la ka ku hi ya ka rito ro kombetela loko i hlaya i suka kwihi i mhaka leyi kumbexana hi nga yi landzelelaka kambe hambiswiritano a hi gimeteni kwala mana nhlekani lowunene hi kondletela vun'we ku rhula na rirhandzu nongona ku eAfrika wa vulavula muhumelerisi ncindani Eric Mabasa Misho Justice Mashims wa landzela na mahungu ya misava ya awara ya mbirhi veri a swi koteki kumbe ndoko ku tisela nongona ku Afrika wa vulavula kusuka a Studio 1 i hungu leri nghenaka sweswi se swi vula ku amatshan'wini ya ku hi hlangana a Studio 1 mundzuku hi ta hlangana kwala hi ku tisela nongona ku Afrika wa vulavula mbana siku lerinene tata eJohannesburg Tembisa Alex Nasowetho kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM makombandlela